Abatuura bo mwishaza ryabo ya West okayo kwetomboitira no babiri no babugana omunyishenjero wabo bana bastinga simere ari kubashomesa ha sente za parish development model. Abandi turamba batungire ente, abandi batungire mfuno, abandi batungire inama ibidi bagesa machi itonyamane batwinamo na kimwe. Nabwo ikifta ankurakurana n'ibya government nyamarembo LC1A tugenye matini kitwini. Twakastungire bakora registration tina kitwatungira mu government mbwenu itwe nkabangoma sabuka nkabangoma muruka abari no bashomesebwa n'ababwakara na mpefu konka bingi bashangirwe batari kubyetegereza bakagamba ngo baza kutuhereza ente omucyaro cya Nyamarembo titukagibonaga bije abagamba nibenda kukwatamwa abantu oba ni 10 oba ni 8 babahereza ente empuno titukazirebaga kutuhereza amaziba titukagarebaga ntunywamiza amabi hatebwe ntwena government ogira magezi gumwatushariramo ba chiefs muteho oburyo kureba ngo sente za parish model ezatongozibwe nka government ziyahiro muntu wa hansi kureba ngo zamuyamba zamukonyera kwika aha revenue ngi omunyishenjero tinkasimire nagira ngo nico busasi okureba ngo abantu tubari kwetegereza program za government ezigenderire kubiho mu bworo ekirungi abanyamahurire erizoba murarara mugambire government ku Nyamarembo bugikara buyaga West ebyo bibaragamba bya PDM uko barabirota burota. Abatuura babwakara hamwe na mpefu bingi n'abarisa hamwe n'abahinji kandi bino kwetomboitira ahabw'obutagira enguto ndungi amizi marungi amarwaro ngo nibicumbagiza entaska yabo. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.